Yes, ndabasuje kandi mbahe ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Impanizeye ko aho muherereye hirya no hino mu gihugu mumeze neza. Icyo ngusaba ni gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi, by'umwihariko ku makuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hirya no hino ku isi yose muri rusange. Nizeye rero ko wabikoze, nizeye ko wakoze subscribe kuri uyu muyoboro wa Demi Empire ibagezaho amakuru ari update. Tugiye kugaruka ku myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu mu by'ukuri wa 17 Mutarama 2025. Iyi niyo nama ya mbere ibaye muri uyu mwaka wa 2025. Inama yafatiwemo imyanzuro igiye itandukanye. Muri iyi nama ariyo tugiye kubagezaho mu by'ukuri. Wakwibaza ngo ni iki gishya, ni iki gitunguranye, ni iki mu by'ukuri kidasanzwe ugereranyije n'indi myanzuro y'inama y'abaminisitiri zagiye ziterana, n'izindi nama z'abaminisitiri zagiye ziterana mu myaka yatambutse. Ese ni iki gishyashya, ni iki kidasanzwe cyagaragaye muri iyi nama y'abaminisitiri ya mbere mu mwaka wa 2025? Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri none kuwa gatanu tariki 17 Mutarama 2025, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 036/2024 ryo kuwa 23/6/2024 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2024-2025. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na banki ya Koreya y'ubucuruzi bw'ibisohoka n'ibyinjira mu gihugu, yerekanye n'inguzanyo igenewe ishyirwaho rya laboratwari ihuriweho n'umuyoboro n'ikoranabuhanga yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 4 Ukuboza 2024. Iyi nama kandi yemeje umushinga w'itegeko ryemeza kwemeza burundu amasezerano yo hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigega nyafurika gitsura amajyambere, yerekanye n'inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere isoko ry'imari mu Rwanda yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 13 Ukuboza 2024. Imishinga ibiri y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na banki nyafurika itsura amajyambere, yerekanye n'inguzanyo zigenewe umushinga w'iterambere uhuriweho n'u Burundi n'u Rwanda yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 13 Ukuboza 2024. Iyi nama kandi yemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na banki nyafurika itsura amajyambere, yerekanye n'inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere ubwikorezi bwo mu mujyi wa Kigali yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 20 Ukuboza 2024. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida ryongera umubare w'amafaranga ya pansiyo n'ay'ibyago bikomoka mu kazi atangwa n'urwego
rw'ubwiteganyirize mu Rwanda. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho sitati yihariye igenga abakozi bashinzwe igorora. Inama ya Minisitiri yemeje politike, porogaramu n'ingamba zikurikira: kongera serivisi z'ubuvuzi zishyirwa n'ubwisungane hamwe n'inkomoko y'inyongera y'amafaranga yo kunganira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza. Ivugururwa ry'ibyiciro by'ibikorwa by'ubuvuzi. Inama y'Abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bakurikira: Bwana Karidi Musa Dalafa, Bwana Kalifu Musa Dafala, Ambasaderi wa Repubulika ya Sudani mu Rwanda ufite icyicaro i Kigali. Bwana Alfredo Dombe, Ambasaderi wa Repubulika ya Angola mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Yemeje kandi Dr. Habibu Galus Kambanga, High Commissioner wa Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania mu Rwanda ufite icyicaro i Kigali. Bwana Zabavi Francois Xavier, Ambasaderi wa Repubulika ya Cote d'Ivoire mu Rwanda afite icyicaro i Kigali i Kinshasa. Bwana Ilyas Ali Hassani, Ambasaderi wa Repubulika yunze ubumwe ya Somalia mu Rwanda afite icyicaro Dar es Salaam. Bwana Antonio José Nunes de Azevedo, uhagarariye inyungu ya Portugal mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Madamu Wilhelmina M.E. Evandeli Wier, uhagarariye UNICEF mu Rwanda. Inama ya Minisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: umutwe w'abadepite yashyizemo Bwana Julien Ngabonziza, umunyamabanga mukuru wungirije; Bwana Auguste Micho, Director General of Parliamentary Committee Management; Madame Donata Mukamurenzi, Director General of Legislative, Procedural and Translation Services; Bwana Jean de Dieu Uwitonze, Director General of Parliament and Research Analysis; Madame Christiane Uwimbabazi, Economic Policy Analyst; Bwana Leopold Ringuyeneza, Economic Policy Analyst; Bwana Olivier Rubibi, Social and Governance Policy Analyst; Madame Viviane Gakire Kabeho, Social and Governance Policy Analyst; Bwana Sylvestre Ndahayo, Translation Analyst. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yashyizemo aba bayobozi bakurikira: Bwana Christian Twahirwa, Director General of Industry and Entrepreneurship;
Madame Dorine Ntawebasa Hategekimana, Director General of Trade and Investment. Bwana Moses Twesige Turatsinze, Director General of Planning and Monitoring and Evaluation. Bwana Kasie Kalangwa, Value Chair, Sector Analyst. Bwana Fred Mugabe, Industry Policy Analyst. Bwana Alphonse Kwizera, Made in Rwanda Business Analyst. Madame Diane Mahoro Umutoni, Trade Policy Analyst. Madame Pacifique Mugwaneza, Cooperative Policy Analyst. Muri Minisiteri y'Uburezi kandi bongemo n'abandi bayobozi barimo Madame Rose Baguma, Head of Education Policy Department. Madame Adia Umorisa, Head of Education Sector Planning, Monitoring and Evaluation Department. Bwana Jimmy Christian Byukusenge, Director General of Corporate Services. Madame Esther Shabani Tuyizere, Advisor to the Minister. Bwana Jean-Baptiste Doxa Niyibizi, a Legal Analyst. Mu kigo gishinzwe amashuri makuru HEC, Dr. Edward Kadozi yagizwe umuyobozi mukuru. Urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze mu Rwanda REB ni Dr. Flora Mutezigaju, umuyobozi mukuru wungirije. Ikigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, Madamu Karene Sekonde Umutoni yagizwe umuyobozi mukuru wungirije. Abahuza bikorwa b'uburezi mu ntara, Bwana Emmanuel Botera yahagarariye intara y'Iburasirazuba, Bwana Auguste Uwimana intara y'Amajyaruguru, Bwana Christophe Nsengiyaremye yahagarariye intara y'Amajyepfo, Bwana Eric Niyongabo umujyi wa Kigali, Bwana Jean Dodier Ntaganira intara y'Iburengerazuba. Inama y'Abaminisitiri kandi yashyizeho abayobozi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, King Faisal Hospital. Yashyizemo Dr. Edgar Kalimba, Deputy Chief Executive Officer, Medical Services. Abagize inama y'ubuyobozi n'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, Dr. Thierry Kalisa yagizwe Perezida, Dr. Natalia Mekar yagizwe Vice Perezida, Bwana Israeli Bimbe, Dr. Dr. Sanctuary Musafiri, Dr. Regis Hitmana, Madame Florence Nsinga, Bwana Theogene Mani Iragaba, Madame Jeannette Rwigamba,
Madamu Natasha Butera. Urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu. Madamu Agnes Muhungerwa, umugenzuzi mukuru wa gender wungirije ushinzwe kurwanya akarengane n'ihohoterwa bishingiye kuri gender. Mu bindi, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mbonezagihugu yemenyesheje inama y'Abaminisitiri ko itariki ya mbere Gashyantare 2025 mu Rwanda hazizihizwa umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 31 nk'uko yabitangaje. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 10 kugeza ku ya 14 Gashyantare 2025 mu Rwanda hazateranira inama mpuzamahanga igamije gusangira ubunararibonye muri gahunda zo gufasha abaturage kwivana mu bukene binyuze mu guhunga no guhanga imirimo. Ibyo kandi byakorewe i Kigali kuwa 17 Mutarama 2025. Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero mu by'ukuri nizeye ko mwasobanukiwe buri kimwe mu myanzuro y'inama ya Minisitiri Yambere yateranye kuwa 17 z'ukwezi kwa mbere 2025. Niyo nama ya mbere ibaye muri uyu mwaka wa 2025. Ngira ngo n'impinduka nyinshi zagiye zibonekamo, nizera ko mu by'ukuri byaba ari uburyo bwiza. Nizeye ko abayobozi bashya bagiye baboneka muri sector cyangwa se mu byiciro bigiye bitandukanye, hari byinshi bazatugezaho kandi babonyemo ubunararibonye. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze ibarinde ibahe umugisha, mbibutsa gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Ciao ciao, Imana ibarinde.